Abo no sia o my Ghana de shema mu nyina mu adwo Sompa TV sunie abro na wi adwo se no me no sia kase bo aboa no ya de nyina daba so mo na nsam yi fre Sompa TV so a ebetwa no na afa Sompa 93.1 Kumasi anu achi no Sompa sunya na afi nkranza wonu nyina da ebefa kase boyi ebi ansamo do ya de ba ne di makote no bi enie anhyamode asonko bi akoso e won kramantam nam so ama Speaker of Parliament di akoto dwasa bia ya na wote no nani ba no ho so na private developer bi agusua won maton ade amano sanso ana won monyafo John Wesley owusu boaten wo ne mo se wo be premier sebadwa akonya e wa hafa no South East abaton peso so na wo che se Ghana for hoi na wo montoma no kwaba no sa no obey mpuntunyuma pa ama manfo so eho atowonom NPP amanyoko no de krata apiedwa na krata na omodi aba no wo chiremu se mpanyufo 9 bia wo mudi makoten awo NPP amanyoko nimbo no afre na de kwetin tontan etu enkotwere de atwere sanso ana ayakane mampanyirwa John Dramani Mahama ade atudwa ya wo kire se wono no seven producer wonya clearing agent sa wono na mamuomuo no mampanyini bi anasempo obi kokodi bone a na ono ankasa katakata so muomu so no anya sa na wono wote se mampanyi na dankwa akufuado yenu anu manasefo ya won mo gentete de ato yera John Dramani Mahama ni ma kire se we do mo sere no ada mo fanche ne pa esansensem bia won mo kan de fa na sentroni allowance ne ho no wo ma da adwene ho enuhu pa na aba we ne nsama hodo bi ye dika asade tie ene yaboabo no abusua yada ba sommo ewo kasebo yi esu na ya ka kire mo se nwumako bi adaroma na wonom aso yasene 21st clinic nie 21st yan kan tro se nyame ya domo a wo ye window screen no ntabusua ya fa ho agim eno achi no krampo no mizo ene 5G drink one mo so ataya chipa ya de kasebo yi eba ababasom 3 Herbal Center what the 3 core capsules and a day aba a koko masetedru a Liberty Conference no I was so ya kan for dia mouse say nyame ya domo a aba so nti ya na wodo ho agim Express Group nie ya de wo to fa akokosibo ni krom afenso so krampo no ya ka wo say nyame ya doma Sompa chade no abuso ya gusoda ya giu enti won so de na wo de aba be kan wona ne nyina da ayebafua wana nyumako ahodro ya won maso ya sene a ya de no menu nsia kase bo eba besom na me amatena se amaje atwa ya me be kenkan semi eyeme akosia ajewa kwade boaten afa ansam no jebre na ne nchi mu ankasa yemfa emaw Enshamode sonko bi akoso ewon kramantamu eye breakfast forum enam so amoma Ghana photo sanfo ye wo omayi mechiacha mehene ye wo mrahye fie ye ra urban soma na babende akoto dwa ya wo kire senyame anemni edromra bi amfifibone ye efra aboada ncham no obi hunu bi sanse nsuomu owoda no enyo bi ne da ho nko obi hunu mobo pa na wono wo kana Ghana fo nyina ehunu bi a ansama wodo ya ekoso no wankasa wakana no watumbo no eche kurei esena seda bronsan ano sa ni nyina ta ya sa ni fia no watemuo e won kramantemu wa kire se ne ba no so no ne yaton ade ama private developer bia agusua na woda so timuo na edan ya timuo ye bisa se sedai ene yetime ton ma no yeye ano no kire se ya asem sabapa ro ma Ghana mu e wo no bibia tumi si entinya wanwa sasa de we koso wabra na dan no kura na watimu bi. Unlike the executive and judicial arms of government, we have had to be profaned a number of times, and even we lost almost all our properties. And so we are now struggling to get even our lands, put up some structures to accommodate Parliament. Many of you don't know that even the residence of the Speaker was almost sold to private sector. Actually, it was given out. It's when they went to register that Lands Commission identified that that is the residence of the Speaker. Luckily, I was inside, so it was safe. I was away as Speaker of Parliament here Urban Sumana Baben Anna Yatanan Canon. Na Niata Tia Chiremo say, Yankropo ya Dumwa Wachina. O my Ghana mrasheba fie no Ghana ban anam so for your share jwadie ne firi ma won sam so wo manya for KT Hammond so
na wada de abrofo kasa mu ye baka na legislative instrument LI abakwa akoto dwa ewo mrahye bedwafie na kwa wade ko no nyina da no aye nneoma hodro bia ye no ma Ghana mu na bi nso so kra mpo ye kra Adefre kwasi broni kromo adeba omayi mu no animo mako be se aduonu mienu 22 ana won mo hwehwe mu aka bo mo kire se won de so chenchereche pa aba to so se ade bi konkrofo man so anase e be kasa anoma no bi asade aba omai Ghana emu na anoma ya waka ho asem won no aya sa yemuade ne adeade anu achi ne diapers ahodo ya ye ene ehun krono ba ana mo kire se won de so chenchereche pa aba to so sanse Ghana de no se yakoso na yehwe ne yie na ye bo ho bra eno betumi asipi na sita sense ya bekoso akra afri kwasi broni krum. There are about 22 items on there. I think one of them, for example, is diaper. How do you call it? Diapers? I don't think they call it women part. They call it diapers. I think they call it diapers. I mean, there has been so many presentations on me, so many petitions. I mean, they're asking for me to protect the local production of local industry. But we do this on the back of international law. You don't simply get up and say that you won't allow this into country. No. We are not banning the import of anything. We simply, I mean, even the heading may be misleading. We say that the restriction, of course it's restriction, but we are not going to simply restrict in simplicity. There's going to be a committee. The committee would lead with all the importing and then of course the producing institutions in the country to monitor if we have enough, if the system is saturated or it's not saturated, and then how much of it the permit system would allow to be brought in. That is what this whole thing is about. They go back on the cement thing. See how many companies I've told you about. But cement prices are also going through the roof. I was saying, I turn and carry a when my young 4KT Hammond, one no I was swafwa, or should you dear any fidum, you my own some so. Your tour and some so now when my young for John Wesley, oh so boating. Papa were running was a young crop 1 year to moi, or Bogako Prima Soldier Conya, our half for no southeast. About 1 person sooner the tournament for him say, Wom, send you my born mamma Shabba Jeffino. So, Konako could do one more Shabba Jenny won't to me yet. Every say, quiet and one your mother and answer so. Wasana mafo nyina bosa se won motoma no asempu ye no se omra magina msam rahye dwane na le hye no nya toma no nko ade a oba na famu de bia sane e beya mpontunwuma ebetumi abuso ewa hafa no south east ene ne faframu wode sanse we nyina datu dwa wa bra wone yamade boni ebeneza awusu ansa adwetwe nkomo yi en kwase se pese misule manfo ifi se mpenyefo no bi mu ayibi ama yira dabo so to so muso a oyebie enti yesu se sefata se admache de yakopon ali ya cheme yesu na pese e ba bala to a dima wa ye so na mason e manfo menia yehwe bibi de ne minimu ni se amanyesma ye na ye se ye manfo etimamufo wana woto abama ye mpuntu be ba wo abrabo edikan mehwe me papa no mu a omodo bakra to asom MPP a se nema ba ko menminti no omaye mra o fi mu menya konya be yemra hye bedwani a sa mpenyifo nyina metu mo so sa ahwe se de mo ho sitie mesasra wo no sabri yare de dodo na akoto fi abra metu mo ho sa na mehwe se de mo mpom de sitie no na me wa mwaka krebe betimi da so so asini amuma hu se party na ombe so ye no ampa party na kai wo ye be mama ma eni na mbawa se de be ya be so betimi so asini wo ne ma kakra mi se so no bi tom se watamelo kwa no bi tom a betimi so na asini a pe bi kakra de ama no so betimi de djuma odi betimi Abusori atana kai aye ora John Wesley owusu boaten ohane musa afo no south east apaton peso so ma shebedwa konya no obetumi akopribie na anano pa wade achie bia dwumade so obesa no nwotwe no mu ho no ana krata tentente free NPP amanyoko no wonom nchen abaye
na sakrata na pie dwa no na won mo chochofo panyin oro Justin Kodua Frimpon ana ne nsa hyase a wo kyeremo se wiasem de onim de no won sade na sa wo hwemo pa no a NPP amanyoko no ya amanyoko kase pa ya wo mode mra ne hyehye pa na ye adwuma na won mo de nka ka tro no se se wo bi nim no wonim na wonia oba ho musuo se wo bi atene ho afiri amanyoko anim enti wo de wachitaye kwa akoma no na se wonia no enye obi na kumantwiu bo se akono na de ne tigi akyerema ni nyina no tintin ne tietie nyina no se yewra alan kwadwo kyeremate wo mra bi atwam wo no ka NPP amanyoko no ho obi a hu mframa ya boye ana ono wa de ba kyere se woni amanyoko no tonkwanta won mapai wo kwatene ho enza wapara tene ho a awasa NPP amanyoko no so won mudi wo mulemu na won mo ka de akyere se nipa nan bi wo hon ma won ma ya soden sane amanyoko no won mo enhyehyeye no wo mudwumadie setie na mra bi atwam won de bato dwa kyere se wonia se wo do ho kodom obi a watene ho afiri amanyoko no mu a awasa amanyoko no bepa wo nkrata na se wodin de firi mu no sa bepa na won mo baye no na mpanyimfo kokudam enan yi a mebebo won mo din efri na de ko party ni won mo tonkwanta won mapai oro ya obuabe asamoa na na ohene nto oro Hobson adoye anafe oro Boniface Abubakar Sadiq wo mo ne mpanyimfo na yom suse asane party no wahyehye ene won mo dwumadie wo mama mra mo de ye adwuma no wo mo nhyada mfanya adwuma sa wo de nipa watene ho afiri party ni mu no saafo no na eye nipa nan wo mo de wo ho akwakobo wo mo enam sa ye sonti enam sa party ni wo nipa wo mayi no se wo media manyoko no anim na nya sa nipa no na wo mo ta na chinti no ene na won mo nkwai na wo mo ne party no tonkwanta empai anam sa yo so mana no pa wade achie bia dwumadie so no oman ne yodo boache ono owura Hobson adoye twetwe nkomo sanse papai emra bia twam wo emra ye Justin Kodua Frimpon na obaba pra twetwofo adwa no na ono owura yi kapa ya campaign ade kora no ye bidima no etu obisansa so ade mframa na ebobo ba papai ne ho ka adwa mu sei Constitution here was say Okoko support independent candidate wa forfeit or membership. Let us watch maintenance and Timusen. I want the party debut. Say Ekona Wodomono, Wangasano. Why you free? Now, you who free baby more? I don't know. Yapamo. Oh yeah, baby, the Ajinani. Oh, no. Oh yeah, baby, the Ajinani. Look, yes, me what the men can me hoping me say alanche maintain and emoji deal no na me make I say me MPP ni but me a sympathizer of alanche maintain to about my alanche maintain parliamentary me to my MPP I say no one more so just a parliamentary guy wo mompe enye problem me dey no so be ko ba bia say me adan me pe but that way na buy no say ama me kwan major party ni biom eti me kasa ane de punctuations ni o ne full stop bi ani hono jase eti o de they should stay tuned eba be shabro na say pop they should stay tuned no that commission MBA nomination obi am file so kwako contest can say elections anamwa never do ye na say ye fa say ba obi agra ni ballot paper so na organize eti yem pepe ye ho enye nneoma bi ti hodom o pedi for oh when they ala nko kasa no omra back no ko choose later with that you see when o de e bia no offer dey but me Kodua I know enye won no adwere no de ye eye gabi mu na push no na gabi a da ko ne omo ye no be say omo gu MPP ne de gu omo tiri so salete we omo de ato abonten no ho wo de obohu the number of MPP for voluntarily omo ye party executives omo ankasa be resign from the party Sompa be ya for plantojuma wo de obohu because all the time ye do omo kasa sim no you don't need to resign wo de wo because ade no leader no oko independent a political party near form. If you do so, yet the AOGD would move on the Betima transform Ghana and better about man parts, parliamentary no, Yabetuama, MPP. Almost say a problem. May that article constitutional, but kind MPP constitutional, make it at the Holy Bible. Metiasia ye papa. Nanya Mijidi should be a Michiti. What are they? Near Mijidi, it will be the name dear in politics. May honesty. Said you would dinukre or canukre 1 to 2 any other no maybe GD say Ghana 42 missions and Ghana ebeye
Na enochi no Ora Haruna Mohammed wano ya deputy secretary Adama NPP amanyoko no wana Sompa ka sedi nkomo. Provisions of the party's constitution. If you look at Article 35A4 of the party's constitution, that every member of the party is to abide by and publicly uphold the decision of the party. The party made a decision on the 4th of November to elect His Excellency Dr. Mahmoud Bawumia as the flag bearer of our party. Any other member anywhere is supposed to uphold this decision. Secondly, the party has provided several other platforms on which way that we have to deal with members who have found themselves on the wrong side of the law. And if you read further on Article 3, 6, which talks about resignation, Article 3(9) of the party's constitution talk about forfeiture, and Article 3(8) of the party's constitution we talk about expulsion. We are triggering Article 391 of the party's constitution. These persons have publicly forfeited their own membership, the outline of the party's constitution. You can hear Nana Ohene that the general secretary is right, and he believes in the decision that he has taken. So the party clearly is only triggering constitution. You can hear Nana Ohene that the general secretary is right, and he believes in the decision that he has taken. So the party clearly is only triggering and making sure that their voluntary decision to forfeit their membership is further strengthened by the party's decision as issued by lawyers in the Studio Supreme Court. I was your way, Ora Haruna Mohammed, and your turn and Kanaway Church of Father, the Church NPP Amanyokono. Our community, a boy who modern science, Sabaka, Dr. Richard Amwakoba. Na yana na di ho enkomo papa yi NPP amanyoko no wodi muntintimaye pa wono akoya yi sabana manyosem mu ne munkyeremu a wodo a eno so wa bene ewo mu na yeposo a homa no wada anya de ayensa ekana yento a ensem no eso kana mapanyi ora John Dramani Mahama na wotwena wie no wokọ ntoabo ahodo ne nsrahwe ewo tachiman ene ne fafremu na kwa wokọ ye nyina dabo no east mantam no wokọ na ntenante yi a wonde eya ne hawa ahodo anasempo no nsem akoto manfo no animu na efa baabi no obekire mu senyame anim ni wono woto no kata sha proye dwirimu de kanka wom aban bia batena konya so a de ho sobo ebo no de na so wono wanya kata so memu aso saase de fo binom akan wono na anyame ya dom no obetena akonya so a anya de obehwe na wono mu di oman ni sika no wono wankasa de sunsumata wono machi ama wono modie sane mampanye na danko akufo do wo ye no wono wose abawe ya penso no womanfa wo mu di ni sika woni pefe sasa afo ni nyina atwa no ho hia na so kokan ho na kwakokan woka penu wasa abegina chiri no ososo ni pa no so wose wono no pa de anya sa no wotie na mamuamu no anya de agana fo so ebehu bibi etesa mo hwere omonkwan omo prepare ye no ne se fata se ye de be pata omo so omo de ye be pe ama omo ne twato say yina yenim ne ekoso efa katasehye ene proye ho ene de say eyade a achi bebia aban ntimi nya ho hwe afempo ne wo ho ne se obi koye bone ana obi kowia oman ni sika na se bibia omanpenya se de ne se ewo se omohwehwem na sa amampenye na nkasa beba begina ho akase onipa ne nya hwe munja no na oyesa ema obia ensuro se obetam oman ni sika enti ewo se yesori gina efise sa sika no yera anka yesika yede beye empunto ama nipa no esika anka beboa ama oman metumpon enti ndc ba abaya eba no yen omo boy ho ban ene katasehye ne proye se wokoye bibi na omusa so omu a me am ye president me mam beka bi mawo emra ne ubedi se ne wo se ene udi enti omo mpese omo ba ban mu bia se ndc edi nkunima e wo se wo hu se wokoye bibi na yekohu sika wo ho mpase na echewa ene wone emrani na ebedi enti menka ne bebre senia
Anoche Yera John Dramani Mahama to us so chiremos, what do you have a pass off in Pimiano near Juno? 2020, oh my Ghana, but why a toy, Yanipa Binu Frimu, I water Chima now so bapamine, about went to me, Shimu and Fanfan. Then na yenim a torrential beer a toy or her. A two Casaya, Unianum Miensan, Ewo Krumha, Ewuye. Obey man penny, and I say, you say, Una Udi or Minor Kaya. I was say, a mine banning in a Yawodia, and found baby omote, and found baby omo free, and found a summer almost. And so a free mrea, Yenuanumi a car baby, I a two mutuno, a be pre-pry. Omwa omudi e kan young man penye ene na bedi echi omum bie omwa no anka kosempo se kose ngesi ye no enya de anka wo se esi enso ye na ye nipa ba ko etuo kasa we jura yete commission of inquiry ya hwehwe mu omo tutuo no ya twe omo aso compensation omo tuama omo epra Anoche no titira ni dema andi siamanyoko no Ora Johnson na sedum ketia ono so kasai president yana moto ma Russia president moto aba amagana president na baye shishana anyeya oti free Russia free Ukraine yampesa apani no so beba bedi eso Asamba obraso na aba kwanya obefaso no wasiesie no obefaso no wasiesie na manfo ho atoye na se amamuo ni se problem bi ebeba obenya reason e dey justify problem no ana obenya nipa foforo bi e dey sa asem no akoya ni ko mu dia se ne nkakra transfo nyina betimi aye e dey say enuti yesramo Mama ya nimere ewa abatu eso na ya choice ya be make no eno na be kire o my Ghana ya betramu from 2025 ekoyanim ye mistake ni akotoma atrofo yakotoma azanfo yakotoma amimfo wo monya ade akwa se wo mo ne wo mo nkofo nko ade obia nkokowu ene na chese sa amamuo no ane agye atum se ya pese etramu ekoyanim minim se makari ni mienu ahwe na munim de mode no ba ebeboa oman no ye ndie yenim se niema makari nyina odi kari president Mahama obedi nkunim kura top a wo mo aka no ebia ento no enti adamu nyina se Abusiano yatene kai aya andi siamanyoko no tetenani Ora Johnson Asiedu enketia na Yera John Dramani Mahama nto aboya okoye ewobo East Mantamono yadia aya nasin trainee sade hye binom wo mo demerika ya chaw papa ankotojogu fama sadanse yem won baia won masem nyina da yetia wasemre bi atwamu kasa twetwe ne nsama wodro bi ekoso ya omode tia Yera John Dramani Mahama efa student loan no ho no nyame no kwasem ni wo manu wo ye pa ya omosrasa wonfa won mo bone enche wonom na no munim se bi agya anka mampanye na do oba be ye bi diaboa na nursing training allowance wapagya manya hwekora no sika no beba kakra mo atumi anha wonom na nso so abano da so de won moka ebekura podia ya abosome nkono no yakire wontwiahe ama na asefo no ya womojo ntete omo papa won mo pa ya womo Yera John Dramani Mahama sa wonfo mo bone ncha wonom de omo ya na yefon so kase ya womo srase chopa na womo de pano na ya na baba wa ba akokasa wono na kasa adema nursing trainees no ya no jinkomo sei and okay. We were presented with what seemed like a fresh virgin, only to discover it was born 8 times over. How naive we were to have placed our trust in them, despite warning that fell off our deaf ears.
please accept our unreserved apology for not heeding your console during the 2016 election. From the depth of our hearts, we sincerely apologize. As stated in the Bible of John 20:23, Jesus Christ said, if you forgive our sins, their sins will be forgiven. And if you do not forgive them, their sins will not be forgiven. Your Excellency, we seek forgiveness from our transgressors. Your Excellency, we are begging, your throat, your patrol, your dear, your pleading, please forgive us. I was trying to say, no, you are one nurse for ya one more gentity, you know. About Kona, test, I watch a nurse for in our name more patch. Australia, Rajon Dramani Mahama, so French one more pa. Na Casabi and maybe a chum one more cayano, and ya dear Koye at the Mawonum. Ya twan some so. Na Kanama Panora, John Dramani Mahama, and an issue I didn't know what I know. Oguswada de two janka cranka craner from Babino, watch them say. Teacher licensure examination, no. Says the Baba Church for whom Sansan Abbey Church Suku no. Yes, watch radio church licensure exam say and sorrow change and son what to me a dim kunima pass it. Now about better churnima power my ganamuni yadia. Yamia don't know but Nakonya shopping pimino and near Dunum 2025 for dear Cronwa. Wabara sa diano, as simple when Chamukran was a sign change pa and a bit to me abamu. Na nam so ama yera John and Tim Fodge no. I also fabi de chair show my gun and woman Samson watch a say Rajon Dramani Mahama we. I drew maybe as and some canoe. Anna baby yo. Nana and refin ho. Sir, semi wakana maybe a chum one sana 2016. Or my gun yababa twaba. And this also sounds to chow one other cancer we ya. Now was a gun for your false say yankasa. And I'm so my can swap for. I bet you try show my gunner. Young woman showing some sort when you're for Alex Treme. What you told your extra says, I examination. No, I was near a young chichumu, a young tiasia, a young woman who draw your and this yaman conody. Now, me, I don't know more. On my church, and you am a gun of what you see. Act 778, Ghana Education Service Act 1. And what now, Assembly, I do home command or paying a free. Act 778. Google says you have act. Go ahead. Nah, but I say, I don't miss a coso. Yes, I'm Rano, about 2008, to 4 pencil. And what now, Aka 1 day, I'm all be free by Muno, and or ascend it to that Act 778. And see, Osha, and this by the Nana, as I say, provisions near my awards, I'm Rano Muno, if I said the edge. Na nema na ewo samra no mu ba ko ne se opaja training colleges e dey call colleges of education o yi free second cycle e dey call third cycle but tertiary institution o pesa samra kro na ye di won komoni o bo se eno so e na e kan se mra no kan se yenti National Inspectorate Board NIB omne be te se external supervisors a be ko Ghana nyina no ma hwe schools so ame se de be ya teacher for be Jumana teacher absenteeism so be confirm and na samra na ka se yenti ba ku bi e fe na naka no kire se omo mbe curriculum ne assessment and no so wo samra krono na ka se yenti National Teaching Council besides it be National Teaching Council no so wo hwe omuduma di e to so miensa aten si ho mra krono mu no o ka se National Teaching Council abwa na fe wotumi alliance teachers a Ghana hanyina if you say you driver for credit license so mo adwuma bia ukoma profession bia na license so mo enti the National Teaching Council no emo agwa ne ho say de be ya on betuma alliance teachers ni nyina enti no ye boaboa e ho say be ya ni amra na ka no because enye ye pese ye na mum Act 778 shey say enye saade no enti yenya emwa enye busa na eye mwa aye friend ni bro friend grant no so na saade the Ghana sikamwa eye 102 million Ghana ya Japan aban ediche Ghana aban say on for entity a teacher for e wo sua
pon a omo executive omo ade no se na ebe ya omo be wie school no na omo abin se de ebe ya omo betuma kira de standard omo won to se bi wiase ba bi a teacher enti ne eba ne se ya nyu sa sika we na se de ko that ne atense na 38 colleges of education ya tambo mu na bibie ekoso akekere ekoso dia se omo wie school no a ye betumi ama omo probation bi a botumi nsia ana afi na no ati no enam se omaye external examination. I was aware I can so for the chair or show my gun and woman some sort of for Alex Tremen. I call man so now I am master Emmanuel Kofibu Marco Codim Como Papai. A banner church of fortune DNA shall do more. Benny Muya or Bois, a strategy one. What you can say, Mojo? Yeah, madam. Bocordia. But your Christian, I swear. A janadum, young pa. Madam Safitiano Panua Bapam Sadia. Somewhere dear him fire John Dramani Mahama. Now someone saying Yamia dom no ba. License Zamson no baron watching wono a fortune. Now when you're back and say I know just some the mamma. If I can so at Asante and then announced the two for Asante Maria. Na Yakia Ghana mine my witty and enemy. If I told young can if I can say a begin no back then so you a home as some kakra. Na kakra be can say a fall and sense I'm saying I say a young penny that I'll pursue or sab a pursue community. Many ye colleague teachers need be in common for no man be say to do na adwene say anka yenye say pa emfa ho say be ya yentwam nim ye ne standard ni na be kwa say omo nursing profession and a medical profession no omo trail lines no yin na bit me trail lines say omo so e train na Sompa FM. I just see I don't know dia na nka mo hwa sanka as a sign on the bank betumi aboa mo san say me wagidi warehye mo say watworo bi pen me boa me pa chan ya krebi na just say enuoma hodo bi a enkoyie ne de ekoyie no mo betumi a kyire ma manfo no mahunu adie na mo susu sasanke ye de ka ho a anka beboa mo kyerhyefo me da sepa ne akonya ya wode ma me na nyumre de wo mu ne say anka yeniam no a omo colleges of education na universities na omo ye education course no anka ansa na omo bewie no anka meka yen curriculum ho nti ansa na nipa no betwe ne final exams no wasua bibia fa NTC examination na license exams na ye betwe no ena secondly so obi ko Finso college ena obi so ko Mampon college a se ye wie na so kwotwere a onya akonya ntwe ne center ho no na and when she is some another way be a intimate for MP for me. It be so NTC body no and so any workshop Emma Ubia. It's in Kaybeto Science and Company from bit near workshop. And so at the Ama Yanima way forward no mudi almost trail line this exam. So right go be back sir the amoke kai none nanki ye free one mo anka ba boa kwan bi so ana. Me ba cho se lines no ye yipu on ma emwa because se otre lines na eno na ema a raising standard no ma wo yet say uni bi a o friend ho professional nurse ana say obi o call law school owi a ye man lines even let me use this as an example obi ko driving school a owi a ye mani pakro no at the car and not testing officer Edmeti at testing before and sending a issue in the line of heading. How many pakro? It's in Kaya, the on the extra Sanka, a ban Basha. Anka enyo or quine set when Bakona or Quacotra, the Yamaninko classroom, not on chair at the end. Nanka Yamano, the lines is because we want more specializing in French. But what training and now literature actually. Bank and course man go specializing in go try and bit me abwana amani ba kwena perform very well. I not just sanka momo dia no ye sanka adia no a me anka same call ye se eno ne adia manage wo same kwa akosua no se eya brofo kasa ana me pesa me kira nkoda no eno na nka me feli anka menya ho adwuma mo me boa me pa chan eno na nka emma se
because last about 3 months ago, no, union we degree, and only a new reformer about and the upper subject area now of specialization. In Zimbabwe, for the Everson carbine bit me, I improve the system now. They tray exams and I stress kakra if you know mobility me performing very well. Okay, now see how much road do I say, Ankasa? I feel be near training 2 times. Okay. I make a subject, no. Subject near 3 subjects. Okay. 3 courses, essential skills, numeracy, and literacy. Okay. Master, I how are you be my phone senior me aduma brepem ya basa ba wonchen why? Me ba cho me da sipa nyami sha o. Me da. I was saying ne di nkomo ye Master Emmanuel Kofi Boama wono aba no church adwumadie mu a wabere mu ane yete se wo kasa no wa chem se ye ro John Dramani Mahama na sem no nke ye de na so fa baabi no anya de beboa achechefo. I was 21st clinic nie. Mo kasa mu nim de wono mo tumi ye. Womujumadi dia so anipa ye siateka ya de no na won mapene mu na won mo kyeresa sane afi bia won mo ye no de maye nuanom manase ya maame no makunafo no afi won so de no eba so nyame ya dom a memenda November bosome no na da to so aduonu num 25th November womo branches ahodo nyina no pa no nwotwe kopema wi adom yenu na won mo ya pomodie mu hwehwemu e de amaye maame no mu asabio wo mo kunu no mawudi agya wonom enti ya fa hoji mo esanse we de baboa wo apomde de ho hia ndi se obi kasa bra na be hwehwemu free bonto a na wo do ho agim ama no ayeye kuma se wo mu wo hwan overseas junction omo ben Alpha Radio oboasen so mo cancel quarters court junction and Crandoma Market, Sunyan and Kranza Tachima no be wonom. Bibia Chewa Junior from Home Maye 0540 311 311 0540 311 311. I am Mizu and a 5G na Busuya comfort say. Yami Adma Kona Kwajibi. Oh, Sunny a real moyeno. I had to study ye in Shuna Munano, and from Anano Kakra, into here Mizu, and answer 5G. Where nye dia nyunu pia hwa na awakwa akodo wonya no ade nya nyunu no nso so anya hyesa no a na wonya obrodo kakra bi no abode agubo kobasa betumi ata ketenkete nche wate nya bi na fagu fridge nim nyame yad mo chena nkoda na ekoskua no wayi bi dia ma wonom frɛ ya homa no 0246 270221 0246 270221 3 Herbal Center what 3 equal capsules aba ekoko masetaduro adrowe wono mono no etu wayam tim no ase kokko ne ba beko eno achi no kra na sisia de nyina e ba firi ho ama ho ato yankoko na ka ba da ne heba mistie ba epidank yansa beka bi ana mo fra ho mano 0546 107 107 0546 107 107 ye jore so ya tonkrato e besaba Wuslim, which you be bia enye. Nano na 21st clinic ba ye juma pa wo mu yenti abasobo magin wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketua. Wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo. Na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebi ni ba bia gi se 21st clinic nko. Wo mu di bibiduro ene besa o ya no masa de machine aka ho. Yare bia wutimi de ko ne mama ade pa ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mu ye sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and food. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Sompa achadie yabo
yaba Sompa achedie 2023 Bible say nyame Sompa pa ne say obi ko wunyanka ene erisia mobo enu ti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 90.7 Enkransa Sompa 98.9 Sunyane yakabom se bronye yebema enisia ene ekrafo edidi na yanko ayetini age se wo beboa yen enti se yesika fatu ahomatrofo iso 0598559802 meeting biem 0598559802 edi e wo so yeta 1 media brana bosome ni re to so aduonu ba ko ni bebodwa trada na de amode dum yen no ye de ama ekrafo na me say and they say if you said you're just a being seated, and Yanka, and you will be John the Glass say, what will be? You're going to be and so what your money at the man, everybody will share. Bible see you perform. Everybody will be share. Some will perform. Everybody someone will someone can say, I'm a pump to be amen. Sika na yetuma so a wobetimi duaba afenso say ne ma bi ansa ye ti say mo ene yanwa so a yebeji mo a mo ye bi afi etwa mu no emu adanse de de mo a mo nim Sompa achede 2023 abusuafo yafa ye ho hyem na propose paper obodu ponko mu ye nyankopon obi ye wiye Sompa achede 2023 ekunafo ene enyanka ne so wo mo betiti TV Emma Akatiapa. I was your favorite most some chan yamaya kwabaya to ansem no so. Kana mampanyoro John Jakunko for another drie 1 year busuan kae bi buanan eba menhia himfia santimera ena so ade odobe bodom. Won ba yo monante se nyina no ayese ana no kwasia da ye twam no bra na wonom eno mame aba kofo Theresa ebe okọ ne nsamanse no na womonom ne osikasa no asantemera ade odobe bodom abehwa asare nyina da bakọ jojo dia na chese esie ni keje owani aseda wase wo so ba na omde na ase sonko ebema no na engineer ohene ba atapoku wono ebra busuan no kwayam kwachiachi asantemera wiye wono nsentwofo akasase who can hear friend my sister is abakufo nyameto ne sa friend na me dey atwem no mono ne tis kasa ana anu akosiada ye ufro soma no tumfo na 19 mpabo akase so ekọ ufro soma ye no Roman kese mu Roman hill na sede yesie no ye som ewon kran ene da about tumfo to bofo e ma akusie no ana me da na so ye no tis kasa so otumfo ma ono ne mahene na komo hene ekosi na ne no akoye nti no mo ntimi ntrafi na o se ne president kofo ne mamu aba ebeda otumfo ase ti mo ho ma mo ba beda otumfo ase ade fa o ye ma abusia ene se ono kunafo hye ne monyamba ye ti ne otumfo na asuma me akobonusu ti no wetima be chia no se de asante amamroni no se finka na yu na kunafo ma himfi je se abosu nti ene anope yabo president kofosu I was on your turning K engineer or Henneba Atapoku and a Kasaye. Now watching a rear, and I can't see a Shunkubi Koso. I was Yone Coronation Parky. Nana Yanadano a year, a yen Swatrema FC. And our friends of Crano before Quatano, and our mother shall so Korea Chireno, Obiada and Shibi. Na I was ya will be named the Coco by a brack and searing in that corner. Ya, referee born a be mua pet. I want na mracha kwa bi osu se womo aya ayabofo kwa tano
na chitafo binu dimrika ne park no so wo ma pa referee na bo no wanie won ma nya referee dia ane na nso atrema FC coach owura Maxwell Konadu enso hwewa wo se hwe nkasa pete so won mo sibom ne pa won mo bro no a ma papa nyame nko a nka wo fam krampo ahwere ne nkwa ne pa birim na dombo ano ya wo tabere no de ne kodro ayar sabia ya ene adokotafo da so ekurakura ne mu enam so ma posifo de abato dwa etresa nyankopo animu nie ene pa yom kodi sa nyambra sem no won ma kire mu baako abrante kwa friend say du musa Rono abarmane sa gaswan ane ayaka sa dia posifo ansa asonimu won mo kire no wane ne wa posifo akache ya won mo resa hwemu mapa betumi akoso na buso ya mo hweye e wa Sompa TV eso no mo call yen Facebook wono mo a aya Sompa 93.1 YouTube no aya Sompa TV video no na yade atoso no na sa wo hwe ko chi Maxwell Konadu a waye mre papa na wada yar sabia no a dokotafo won mo ehwe no no enti aposifo de aba ya won mo kire se former Blaster head coach owura Maxwell Konadu ya nei so atrama FC won na coach ya wodi won mani mu a ne pabere makọ bro no brotro no won ma kire se du musa na aposifo nye gya no kora won mo totona no na won ma hwesemra na bebu abono a won betumi ne die sene sene fata anu achi won mo so manfo nyina abose ade hye bi e ka ho bie ya wo mkodi se nyambra sam wo no won bra sam kwanwoma aposifo kwanwoma no wo mudin ebetumi akomo bi ya to ansam no so na abofre electoral area anu wo Kaikwe North ko poni mu assembly member ya ho no yo no nyafo Leroy Trabusi Rono friend say governor and I watch him say nyame anim ne say Ghana fo ni atepa e fa no abato mu say yi ni power safata wo gina brane say konkoma ni agyan na wo betumi aboa ama oman no atumpon akwankan no de nyame no kwasem ne Ghana fo ehunu de ewom enam say sunti ni woni mpefe say nyankopon ya adomu afempem no ne aduonu na 2024 o my Ghana abato ya abato no ya bato ni ato ni yie pa afei assembly members abato ya eba no so no enam say Ghana fo ani ada hwanti ye behunu papa ne bone no ne ayi bone ne nyina afem ne ato ma papa fo no sane ye bayi a wono Leroy Trabusi ya do no abone mane sa governor no opesan so abedi assembly member ewo eye abofu electoral area wora sanse we nyina to dwa wabra no ye nsesi adwumadie ewo ne mpotamo ne nam so a wona nsamtwofo edi nkomosi Oze koma die ejuma pa na eto no abato no ise Ghana fo ni ate enye se oba be pe bibia na be start aye imputuma omo mu ni mi no 1 year before ma be di assemblyman kra no na me di mo share oman ejuma mu because who go pay ejuma ya ogoni be ga Joseph or CV bra o CV ne be cho se ejuma na ba be pe no be tibia ya na wuntumi ye edima chwo mi CV atu me dim me ntwen ma ye fa to me share me sa at ma ye ejuma ejuma we di ya di ma ya atwa so kan sa ma no se kuma ele challenge be ya di concrete egu ko na ye wo mu no ye ya ni so bi ko ni no na mateche mu ko ni dem it was so be ya cha concrete ya concrete say ufi asphalt go kuma na uga o dem abena to concrete so especially ekwa masalachi baby ya judi yeah, the concrete in the turn of these 4 years, although I COVID by ever say never be but you try and so let me just please. No, abofo hima wono so akasa eda assembly member ya se papa e kire se why ade da se a e bin sam review ba 170 abofo ko mu be e ho nyamia be ene ba clean up exercise so ya di pa run sika I was away abofo hema nyate ne kan ya to ansam so ena no pa na sempo awia wo ya promto brakase bomu no ye dia wo sam every swam run about ababa so mo se owra bia wanya mfinhia na ba sadionum ade akro abusia ehwemo kura bo kire musa afekura na no wa free etifedo mantamu ya na wo baba sen no obi nim ne yakoba ye
ekwan yi adaso am run about de ko kejeti hono mo no total filling station wo hono mo no ano na owura yi buhwe ya no wana watina nanom ewo ansiedo ekoba no sa no wonso manfo man shod ne to kem kodwa ya sabia na chese wo kwade a enkwa entumi enye ya mare boni kwa me redu ko ho ene ade hye bi no mo de o mani hu bi etwetwe nkomosi osi free bus mo ana obedru mempa ba ne anim nti odu ha no se ya na asa bibia gura no a otwe no se ya na obofo nti obofo mo na wa se ne Ghana assemble na ye nyina yesuru obi anka no ba na police for wo enim wa mo hwe ba mo ahon no nti be 7 minutes time no na me ka kire police ne ba ko se nipa ayese nti mo ba no na mo nyina be gina ne so aye peja ne si police for car no ma mo de no ko hospital a friend of neighbor a friend of bus car nearby at least or 60 years I know they are normally and who bisa ne bag na ne bag bonachi na ne mpabwa ehye ne mpabwa no kwa no na go anu because o makwa ajaye no so na bag ne bon itself free bus msi na oba pace nti ordinance to pace msi that's a move we ordinance sam nim nti o move we na to no tekwa den se bia se be form ya de bi na just that's a oda ho best 10 to 15 minutes I was not just no na ya boy homodian say sabaka ya man boni kwame redu a homa no so no ana wi pam to braka se bono mo no woto yankra ahwani asie na nke ya se sabaka na so ya puso homa no anya no kwame wadaroma se wote yanka na wonso afre ya me yahunu sanse wa homa no nyade totom ade emaye awso ya to ansam no so ya ko brekum eno awobono mantemu yankwa na ya na kwame nkodi enkomo ne yenhwe sesi ade asie kwame ye madwe agoji amadu so mi aba kwame na hoye de yankofo ade makosi ade hoye ye de nyame ase ya tekura bo se owura na bra no mu pagya no ato ka ne mu no ya de hu no se wawu na so ya se mukodra ya sabia no da so keka no ho sese no tebia mu tesai agosia sabia anofa no ene awie nyina no ye bo mu tun sa tira mantan asanti mante boa ene Ghana nyina se abran ye hwe mi fie be die na mi edi kwa aduenu mu a anofa wo si free bus mu ewo bra no anakwanti free esire mu mantemu ebedu swame round about ho mu a o free ka mu si ya na wona wo ben ne kire se o sam na nim ene wachi no na ebisugiri aka no ama me kase no ne memu ba ko yenu no utwahwe ya ama no na police for ba ho a ye fa no de no to kai mu ade ne ko sabia ewo kompanati pe kase die abranche no ye yem kire se enya ade a wotin enkomu na enu achi no police for a na omoba aduma no ho no atutu ni botom amomu nya krata bi ewo ni kotoku mu a omofra krata no anase normal no dia omunya efiri mu ne se ofiri man tifido aye siremu ho no ana wo ba na ebusuafo nche se na wontia po kakra nti ba no wo benya no obedu kumasi a oba behwe na njika wakopa no ho ayere sabia eno na akofa we ni nyara akosia di sabia me kese die metumi kan edisi dia se abrantia no ni di ye se nya ke shan se police ni a na omo ye no ho nyama no ekire se ye nya abote na ebusuafo ne ba ni hu ne sobra fi ni din ni bibia no mo de ba man ntimi kase die nti ye a ye nya ane de be kan sidi an se ni kase abrante no wato no mo won se nti nyakopon ya adum akina anamontu a esefete bia se ko hu se ni din ane ade property ya report ya eto no a na odi ka fi wa sabe no wato no mo se de no akoje ye ma ejefo asu nyakopon ya adum akina ni ntu aso no ndi se amanfo beti e de free Sompa munya hu na busuafo meboa akosia na busuafo no ebra approach ni che se omo frɛ mu anyotire mu no afi na omo ye nhyehyɛ no maba ba hwɛ mu nti yebusu a ye hwɛ nyankopɔn ye adoma enu kira ehu bedu a din ene se de ni fie ni ho an bibia wɔ no ho a enam se mu a ɔde beti asante mantem no ye de ho ensem tu ga mamanfo ehu ni ka se de akosia kosa ebetumi abasa na wobi a wonim no wokumase ase kurampo atie ba na wonim se bia ne de hye na afiri mu yi ana sempo ya ka ne ho asem no owura no ye de ne ho nkomo no kyerkyere wote sei akosia normal na hye ne botuma na se contract hye ne botuma ye fa ya na police for je so mo fra ye no eno ma dan se de ye se no won ti apo wo sem na emom no to oba
na busheni bi wa na se bi sara akosia me de ye nyanchi ni pu e ma ne ye hu se o sinati ni wo ba no ho ana se ayesa bi ne wo ba emu direct na wo ba pe ho akorabia akosia me ba sa me kire se kire ye wo wura no ankasa wo te sai ni su a o tie ne se wo hwe ne tentin a anye ye kura ba se fa ana ye ka be 5 feet obeye if you get ni pesuna we ni petuntum pa ana atare na ehye no nso so eye jeans tuntum e wo fom ana esoro no nso so eye atare kwakwa ye di blue ana asensa sinsemu eye crop tee a ye di kokko ana di asensa sinsemu ani ti blue adi asensa sinsemu ni pesuna de we ni petuntum ana fe jeans na hye no kambu a ye tuntum so na hye no iti akosi se iya na ebusiafo no ebi nsusu wo commercial bonti amu etie no mo hwese so a on betuna na mo so abaso am president harmo ta ko je ni na je no ade a wona on be fa emu no ade ne ko ye ewo central police station the bra ye wura so ame no amani bo am de ba ye se ti je san to aso wo central police station yankopon ya aduma ade wo mo nyina be ka bom ya fa ebusiafo na kira kwan se be ya bibiara ana asema ato no no ehu na ho se be so eyu fe ye ade ama efiefo ne ade na akosia kwame yabada sene na dia kire nyame yadmo ochina na wasanso ahwede ama na agency ya ahwede ase ye blue na minima ni akwa me wonso de hu ye na wo kire say ya black yi ayo wo de yabada se dia kire ma ye why Abusua Liberty Conference nyame yadomo a esa ba so biemu na efiri bra o man ye odobo ache wo she Liberty Conference ase no emfihia makomako enum ni na kyese nyankropon oni yede ni ye pa wo sefata se ye bona bodin ani tikan nyina ye ho nyame yadomo a November aboso ye nda to so aduonu num na se memenda ya ebai meboa aha ye nyina da ya kwa akohia ewo Jubilee Park anopa no nwotwe pepepe ye de nyankopon na ase ne nkanfo ne ntontom kwa akoma no enyu mfirimu sansa fe no ba bekona wieye me no nyina de ho adanse se ba bekona wieye sa no aya ne mu nsem dosho eye no obi se free ka mu ne ne subiri no a watwa ahwe free mu yi wonso de yete sei abusua kame ho na Liberty Conference no nyame ya to amementa ye nfe ne nkyiremu ewo Jubilee Park ye nkonkobo nyankoro pompaye na bibia nkoyi informa ya ton sade afra jomtofo Minister SK Frampong kwakuja sibeba Mame Efe Grace ana face Sandia Sari Minister Kwame Jedu omunyina eba bintonso brabi na eye nhira samti eda so no eye it is done na sanyame aye wie data we fi Revelation chapter 21 verse 6 Express Group nie yase de wo to fa wo kokosebro ne krom kwana kosua de no ache no kwana kwa ya dwuma o pa visa assistant a ni nyina eba boa ma won sa ka ticketing o koto bi wo honom ana kwa kwasra wodofo bi wakodom pia obusuani bi wo ho opeso okwana nchen a Express Group ye do be ko wate yese ya de no ye ne akire ye mfa nteten so sanse adwuma hote enti wo kumasi asafo labor runabout wo konkran so aka na she first light wo be ho yen for 024900 0448 0249 000448 ena number yan fast dama kuku Veronica Jando akosua somoa eno akine ya Grace ene fidida mu bozi ni ade ya da munyina mu aseda mu ase yensamfo pani ora asante abo Benedict mi ambetena se amekenkan yi medi ene akosua ajewa akode boaten mu fanche ne no wo fom kakra adomdom ye na wo kina ye bepegem ama mu atomo sebre ya sorson kai bosam kakra honom ya ji ya homani aba erebeto somam